54 years old woman from Limpopo, Nkowankowa, uboshiwe guys. Aboshelwa ukuthi yena bekade ivulele i-prison yakhe lijele lakhe. Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. So guys, this woman kuthiwa bekabopha abantu labatobhuka tshwala. So kuthiwa ekhaya lakhe utiranela i-tavern, une-tavern i-sports. Yabo, kukamama uyangichaza kahle kahle ikhala lakhe, but kukamama uyangichaza la kunemithetho leqina kakhulu. Umama bekathi uma ungabhadali uyakuvalela, if ushaya umfati wakho uyakuvalela, if wenza into liphuma endleleni uyakuvalela. So uboshiwe because kuthiwa bekabophe amadoda la 98. The question is, la madoda lawa bekangeke awabophe yedwana. Unebantu bekabhizi nabo bebamlekelela. So asathi ukuthi uma bambopha so basho ukuthi lento bekayena i-wrong, asathi beyi-right, asathi. But uMzansi usele u-divided cause bathi labanye hayibo lo mama bekena umsebenzi lo ohlula ngisho amaphoyisa la aholela le mali yokubamba igebengu. Before that lela jele lalo mama libitwa ngokuthi i-safety, security and responsibility. Kuningi shem. And then base abantu lo mama ngabe uyayekela angaboshwa baye kuye bayombuza ukuthi mama wena ukhone kanjani ukuthi ukhone kubopha amadoda la 98 ube umfati. Sethi uyafisa futhi nokubona lawo madoda bekaboshiwe stova ngawo from the horse's mouth ukuthi kahle kahle nini nabanjani. Uthi uyakubamba lapha akuvalele and unemanga utobhadla phela ejele lo mama akahlanye nje akathi kusasa uthi nyalo. So guys, asithembe ukuthi kuba ne-information lesolo iphuma ama-details sikhona ukuva ukuthi kahle kahle ubanjwa ngubani akuvalele because lo mama uyabopha, ulijaji, umshushisi, konke yabo, jack of all trades nguye lo mama. So asithembe ukuthi ngokuhamba kwesikhathi sizokhona kuthola sithole nalama-victims lawa bekaboshiwe ukuthi babagwebe njani, ikhotho lakhona belikuphi yabo, kuningi. So guys, please like, comment and subscribe. Bye.